Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anayışlar Jamat. Biz Karadan Al Jardam Kayrımdılık Fondu özümüzün işimizni başladık. Keçe jakында эле Баткен облусундагы биздин эжебизге кайрылуу видео чыккан. Ошол сиздердин берген аманатыңыздарды, берген садакаңыздарды, берген нафакаңыздарды Аллахым тоодой сооптор менен эки эселеп кайтарган болсун иншаллах. Бул чогулган акча 100 000 акча чет мамлекеттерден мигрант болуп биздин досторубуз, агаларыбыз, инилерибиз, эже карындаштарыбыз өздөрүнүн кылган мээнетинен ушу садака беришти. Эжебизге атайын сиздердин берген аманатыңыздарды жеткиздик, өз колуна тапшырабыз иншаллах. Баарыңыздарга чоң рахмат. Аллах ыраазы болсун сиздерден иншаллах. Бул ушу кайрымдуу элден чогулган акча эмнесин ошол өзүбүздүн айт байрамына карата болгон кантип кабыл алдыңыз бизден? Аллах мооруңузга шифа берсин. Ооруңуз ешкачан башына ушундай болот. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Şu oruza ayının akırkı günlerde bugün biz okullaşmıyorlar. Aytmalarımızdan maret olsun varımızdan. Yüzümüzden teşekkür olsun, amançılık olsun. Varınızdan yüzümüzden amançılık kalayım. Şu bizge, şu benim karındaşım, bir tuğun karındaşıma sadaka kılıp şu kol sunup sunumlarından iyi biliyorsun, teşekkür amançılık kalayım. İki dünya baktı olup kalayım. Allah'ım şularga dagı işlerine iyilik versin, oğmak versin, uy biliyorsun, teşekkür amançılık versin. Oşolardan negizlep sizler dagı mına ajardan fondu, sizlerge dagı nötö razıçılık bildirебиз. Rahmat, barınızlar, uy biliyorsunuzlarga tınççılık, amançılık, iki dünya baktı olup. Sizlerden Allah'ım daim yolunuzlarda açık kılıp, üyülerinizden aman olup şu sizlerden bergenizler, şu menin karındaşıma Şifa olsun. Amin.